Ekipe ya Liverpool ndetse na ekipe ya Manchester United zose zamaze kuba zahamagara muri no ekipe ya Wolverhampton Wanderers nyuma yuko imanutse zibaza ku bijyanye n'uno musore wabo bita Joao Gomes. N'uyu umusore w'imyaka 25 munya Brazil ukina muri ekipe ya Wolverhampton Wanderers umaze igihe kinini muri no ekipe cyangwa umaze igihe kinini abafasha cyane ko yinjiye muri Wolverhampton Wanderers mu mwaka wa 2023. Ese Liverpool na Manchester United nindi ribuza ko mwegukana muri zino ekipe zombi. Kamanze nshimire cyane abantu mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gukanda like kuri no video ujya muri comment section uduhe igitekerezo cyawe. Iyi ni inkuru irimo itangazwa n'igitangazamakuru bitangwa ni devocops.com cyase na bundi ni igitangazamakuru ahanini kigaruka cyane ku nkuru zose zifite aho zihuriye na Liverpool. Amakuru yose agaruka kuri Liverpool ni ikinyamakuru kibera hari ya n'ubundi mu mujyi wa Liverpool kigaruka cyane cyane ku makuru avuga muri no ekipe ya Liverpool. Batangiye batubwira ati ekipe ya Liverpool nayo yamaze kwa yinjira mu rugamba rwo gusinyisha imediatero ekipe ya Wolverhampton Wanderers bita Joao Gomes nyuma yuko ekipe ya Liverpool yamaze kuba icontacta direct cyase maze gukora ibiganiro na Wolverhampton Wanderers yo kubabaza no kumenya neza igiciro ndetse n'uburyo deal yo kuba yasinyisha no Joao Gomes yabiteye nuko Wolverhampton Wanderers ubwayo nyine ibifata nuko ibitekerezaho kugira ngo ibanze imenye makuru neza. Nabo bagakomeza kubwira yuko ari inkuru barimo bakotinga bayivanye kwitwa Fred Gomez ndetse na Global Sport, akaba ari gitangazamakuru cyo muri Brazil bita Global Sport. Uyu mugabo wabo rero bita Fred Gomez akaba ari we watangiye atangaza iyo nkuru. Bakakubwira ngo bundi kugira ngo uno uwitwa Joao Gomes inkuru yiwe cyase ikomeze igende isirikira ahantu hose yongera igarukeho cyane ni nyuma yuko deal y'uwitwa Joao Gomes muri ekipe ya Atletico Madrid imaze kuba yanga. Murabizi neza ko uno Joao Gomes ubundi yagombaga ko yaragiye muri ekipe ya Atletico Madrid mu kwezi kwa gatanu nibwo ibiganiro bye byari byatangiye byara mu kwezi kwa gatandatu ibiganiro byose byamaze kumvikana. Icyo gihe rero ekipe ya Wolverhampton Wanderers ndetse na Atletico Madrid zari zumvikanye miliyoni 45 z'amayero kugira ngo uno muvandimwe bita Joao Gomes abe yakwerekeza hariya muri ekipe ya Atletico Madrid kuri Owanda wa Metropolitano. Biza kurangira ariko bidakunze ni nyuma yuko uwitwa Jorge Mendes yahise agenda ajyana deal yaba propose uwitwa Bernardo Silva. Muribuka igihe twari turimo tugaruka ku nkuru y'uwitwa Bernardo Silva hagati ya Atletico Madrid ndetse na FC Barcelona arizo ekipe zirimo zimushaka bwa mbere mu kwezi kwa gatandatu. Ibyo bintu ngira ngo murabyibuka ari na mbere ko igikombe cy'isi gitangira. Aho rero mu gihe ibyo biganiro byatangiraga byo kuba ekipe ya Atletico yasinyisha Bernardo Silva, ekipe ya Atletico yahise yivana muri deal cyase ihagarika deal y'uwitwa Joao Gomes. Icyo gihe byaje kurangira n'ubundi uyu Jorge Mendes wari wagiye kuba propose cyase wari wabashiriye offer ko basinyisha Bernardo Silva yongeye akatira iyi Atletico Madrid, ahubwo birangira Bernardo Silva bamujyanye muri Real Madrid. Murabizi ko yamaze no kubasinya muri Real Madrid. Icyo gihe rero nyuma yuko n'ubundi deal y'uwitwa Bernardo Silva muri Atletico Madrid yari yanze byaje kurangira Atletico Madrid nubwo bwose yari amaze kumvikana n'uyu Joao Gomes kubijyanye n'ama personal terms byaje kurangira imwihore cyase ise yanga kumugarukaho irabyihorera ibanza kujya gukurikirana uwitwa Morton Hodgman, uyu musore wa ekipe ya Sporting Club de Portugal. Murabizi neza ko yamaze no kuba yerekeza muri ekipe ya Atletico Madrid nkuko birimo bitangazwa na Fabrizio Romano mu minsi mike ishize nibwo yatubwiye ko bamaze ko bumvikana byose ndetse ratubwira ngo ni here we go. Bisobanuye neza ko rero ibyo byaje kurangira bisa nk'ibifunze imiryango yose y'uwitwa Joao Gomes muri ekipe ya Atletico Madrid. Mu magambo make rero ku icyo wamenya kuvuga ngo deal ya Joao Gomes muri Atletico Madrid yapfuye ite. Ni deal yari imeze neza irimo igenda netigana no ku musozo ko ekipe zombi zari zamaze kumvikana.
George Mendes nk'umu agent wa Bernardo Silva kubera yuko nyine bari babizi neza ko Man City itazabongerera bari bakeneye kubona ahandi hantu bazabona akazi ndetse bigendanye na structure ya FC Barcelona murabizi ko nubwo bari bamaze kumvikana na Barca ikibazo cyari gikomeje kuba kubijyanye na financial fair play bakababwira ngo mutegereze tuanze turebe dusohora icyo gihe rero nibwo yahise ajyana uyu mukinnyi we muri equipe ya Atletico Madrid ajya kumu ba propose gusa biza kurangira n'urigiriye muri Real Madrid bituma Atletico itagaruka kuri ya deal ya Joao Gomes yari yaraparitse ahubwo ijya kumusimbuza Morten Hojman uyu wahoze ari captain wa Sporting Club do Portugal. Manchester United rero niyo yasenjera muri no deal bwa nyuma arabizi ikigendanye n'uwitwa Ederson uyu mediateur n'ubundi bari baravanye muri equipe ya Atlanta cyase byari byitezwe ari buvane muri Atlanta kugeza amaginga ya ibyiwe ni bimwe y'amanyarwanda yabango unagaterera nzamba nta just kugeza amaginga ya ntabwo twari twamenya eske Ederson arasinya muri Manchester United cyangwa baraza kumureka agenda. Abanyamakuru bamwe ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye biri kwemeza yuko iyi deal yamaze kuba totally off cyase kitazigera iba ariko Manchester Evening cyane nk'abantu bafite aho bahuriye cyane na Manchester United bakemeza yuko Manchester United igiteganya kuza kumukorera ibindi bizamini by'ubuzima kuri uyu munsi kugira ngo barebe neza nimba koko bari buze kumureka cyangwa se baza kumufata. Ni bizamini by'ubuzima bitegerejwe ibirimo biteganywa mu rangira za kino cyumweru bya nyuma ngo bongere bamusuzume bwa nyuma. Icyo gihe rero murabizi ko Manchester United irimira yahise yegura intekerezo zayo izirekeza kuri bamono wa mediateri babiri. Uwa mbere yaje kuba Manukone uyu musore mu France ukina equipe ya AS Roma twaze tunabigarukaho byinshi byiwe twino dire ko yakwerekeza muri Manchester United. Gusa nanone Manchester United bigendanye n'uno mugabo bita Jason Willox uyu akaba ari sport director wabo Niwe wahise noneho yinjira muri no deal witwa Joao Gomes cyane ko n'ubundi mu kwezi kwa mbere uyu Joao Gomes yari ari makinyi bifuzwa cyane na Manchester United. Icyo gihe uwitwa Ruben Amorim yari yaramusabye mu mpera z'uriya mwaka hari na mbere yuko nyine banatandukana of course yari yasabye yuko bamuha Joao Gomes. Equipe ya Liverpool nayo yamaze kuba yinjira muri ino deal ni nyuma ya Manchester United nyine yuko yigarutsemo bijyananye nuko yo no mu kwezi kwa mbere yari amwifuje. Equipe ya Liverpool nayo mu ngubu nkuko yarimo bitangazwa yene n'ikitangazamakuru cyo muri Brazil yamaze kuba yinjira muri no deal kugira ngo irebe ko yaza kubisinyisha uyu musore imyaka 25 w'umunya Brazil ukinira equipe ya Wolves. Bakakubwira ngo Liverpool have now joined the conversation contacting Wolves directly to ask about the pricing and deal structure. Cyase bishatse kuvuga ngo Liverpool yamaze kuba yinjira muri bino biganiro by'abagingaya ihamagara direct muri equipe ya Wolverhampton ibabaza ku kigendanye n'ibiciro ndetse n'uburyo deal yaba yubakitse. Bagakomeza kubwira ngo uko kubona umukinnyi yifuzwa n'ama equipe abiri akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza kandi aho yakinaga n'ubundi nibishaka kukwereka uburyo no musore yagize season nziza cyase uburyo yakoze akazi kiwe neza. Bakakubwira ngo despite Wolves suffering a relegation from the Premier League, the 25 years old was voted the club's player of the season by both supporters and teammates, remarkable achievement given the context. Cyangwa se nubwo bwose equipe ya Wolverhampton yamaze kwimanuka cyase yamaze kuba yerekeza muri championship ivuye muri Premier League, uyu musore imyaka 25 yamaze kuba atorwa nk'umukinnyi mwiza wa ino equipe ya Wolverhampton yaba abafana ndetse n'abakinnyi bagenzi bakinanaga bigaragaza nyine ibyo yagezeho cyase ibyo yakoze. Uyu Joao Gomes yakinnye imikino 41 mu mikino yose Wolverhampton Wanderers yakinnye bwo harimo 38 ya Premier League akabamo imikino 2 yo muri FA Cup ndetse n'undi mukino umwe yakinnye muri League Cup cyase Carabao. Muri iyo mikino yose yakoze tackle 107 akora icyo twita interceptions 36. Murabizi ko interception kwa kundi obrokable yavaga ku mukinnyi umwe ijya ku wundi cyase tugatuma tubaranyine ngo ni passes zitabaye completed.
rero yabaje kuba azibroka cyangwa se yaje kuba afata izo baro inshuro 36 ndetse agira icyo twita ball recoveries inshuro 194 kumwe ekipe bayatakaje baro irimo ishaka noho uwo mukinnyi yambuye baro inshuro 194 ibyo ngibyo akari byo bimushyira rero mu bamediateri beza bakina nka ba nimero 5 cyangwa se abo twita ngo ni ba defensive midfielders muri no champion bakakubwira ngo no umusore wavukiye Rio de Janeiro akurira muri ekipe ya Flamengo aza kwerekeza muri Wolverhampton Wanderers mu mwaka wa 2023 bamutanze asaga miliyoni 15 z'amapound ndetse kugeza ubu amaze gukina ekipe ya Wolverhampton Wanderers imikino 130 mu mikino yose yatsinda ibitego 8 ndetse aza no kubatanga assist 6. Uno musore rero byitezwe yuko ari buze ko ava muri ekipe ya Wolverhampton Wanderers hatagize igihinduka cyane yuko nyine numwe mu basore bitwaye neza banagize season nziza bafashije Wolverhampton nubwo bwose byaje kurangira imanuka bakakubwira rero ngo uwitwa Andoni Laola bitewe n'uburyo yubaka umukino wiwe abashaka gukina umukino w'imbaraga cyane mu kibuga hagati akaba ari n'umukino wihuta rero ngo arareba agasanga uwitwa Joao Gomes ari umwe mu bakinnyi bushuje ibyo byose cyane ko amakuru yari arimo yemeza ko uwitwa Watalo Endo bamaze kuba babona ko atari ku rwego rwo kuba yazaba umusimbura wo witwa Gravenberch kandi murabizi ko nyine ekipe ya Liverpool yifuza undi mukinnyi wo kuzajya isimbuza cyangwa se yakoreshanya na Ryan Gravenberch. So no gutegereza tukareba rero nimba ari buze kwerekeza muri Manchester United cyangwa se Liverpool gusa icyo kibe iri bube cyose nyine cyangwa se ekipe yari yose iri buze kumwegukana twavuga ko iri buze kwibonye umukinnyi mwiza kabisa kuko uno musore numwe mu bakinnyi bagize season nziza muri no ekipe ya Wolverhampton Wanderers nubwo bwose byaje kurangira nyine bamanutse. So kanshimira cyane mwese twabanye mubwire ngo dusubire mu kanca. Ciao bye bye.